дахлдори шаҳрию ҷумҳуриявӣ, гирандагони стипендияи президентӣ ва раиси шаҳри Душанбе, ҷавонони касбкори гуногуни пойтахт иштирок доштанд ва ин марҳиларо имконияти хуб барои муаррифии ҳунару истеъдод ва донишу малака унвон карданд. Нахуст муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода табрикоти раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро бахшида ба рӯзи ҷавонон ба ҳозирин иброз намуда, иштирокчиёни шоми ҷавонӣ ва тамоми ҷавонони пойтахтро ба муносибати ин рӯзи фараҳбахш муборакбод намуданд. Зикр шуд ки ба хотири боз ҳам бештар гаштани нақш ва саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа дар пайравӣ ба сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. Ҳамчунин дар чорабинии мазкур раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуда, оид ба иштироки фаъолонаи ҷавонон дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, фарҳангиву варзишӣ ва раванди созандагию бунёдкории мамлакат ибрози андеша намуданд. Зикр гардид ки дар натиҷаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии давлату ҳукумати мамлакат дастоварду муваффақиятҳои ин табақаи ҷомеа сол аз сол бештар мегардад. Ҳамин аст ки дар ин баробар мавқеи ин насл дар пешбурди бахшҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат баландтар бардошта шуд. Натиҷа ин аст ки дар баробари даҳҳову садҳо дастовардҳои ҷавонон, ҳамчунин теъдоди нафароне ки ба вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда таъин гардиданд ба тарзи чашмрас боло рафт. Инчунин дар идома нотиқон доир ба дастоварду муваффақиятҳои варзишгарону ҷавонони мамлакат ибрози ақида карда, саҳми ин қишри ҷомеаро дар пешрафту ободии ватан нек арзёбӣ намуданд. Пас аз суханронии масъулин дар идома композитсияи адабӣ бо ҳамовозии ҷавонони касбу кори гуногун қисмати фарҳангии чорабиниро оғоз намуда, таронаҳои марғубу дилнишини аҳли фарҳанг ва санъати кишвар дар васфи дӯстӣ, ватан, модар, ҷавонӣ ва ҷавонон пешниҳоди меҳмонону иштирокчиён гардонида шуд. баъд аз истиқлолияти давлатӣ ҷавонон чун як нерӯи пуриқтидори созанда ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа эътироф гардиданд, зеро наздик ба 70% аҳолии мамлакатро ҷавонон ташкил мекунад. ҳукумати мамлакат аз солҳои нахустини ба истиқлол расидан ва татбиқ намудани сиёсати давлатӣ доир ба ин қишри муҳими ҷомеа ҳамчун нерӯи созанда ва бунёдкор афзалияти бештар муқаррар намуд. ин нуқта дар чорабиние ки зери номи ҷавонон захираи миллат ва ояндаи давлат дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон ташкилу гузаронида шуд таъкид гардид. қайд гардид ки қабулу дар амал татбиқ кардани даҳҳо қонуну қарор ва барномаҳои давлатӣ далеле дониста мешавад ки ба боз ҳам фаъол гардонидани ҷавонон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодии кишвар заминаи фарохро фароҳам овардааст. дар даврони соҳибистиқлолии давлат ҳукумати кишвар бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, ҷиҳати дар амал татбиқ гардидани онҳо имкониятҳои хуб фароҳам овардааст. чаро ки ҳукумати Тоҷикистон дар самти ҳифзи истиқлоли миллӣ ва бунёди давлати муосиру рушдёфта нақши ҷавононро хеле муҳим медонад. дар ин баробар ҷавононро мебояд ки сабақҳои истиқлоли давлатиро ҳамаҷониба омӯзанд, аз равандҳои сиёсии ҷаҳони муосир пурра огоҳ бошанд, таърихи гузашта ва муосири халқи хешро хуб аз худ намоянд, ватан, миллат, истиқлол ва рамзҳои давлатӣ ҳамчунин забон ва фарҳанги худро эҳтиром намуда, дар ҳаёти сиёсию иҷтимоии кишвар нақши калидӣ дошта бошанд, таъкид шуд дар чорабинӣ. ёдовар мешавем ки ҳамасола 23 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи ҷавонон ҷашн гирифта мешавад ва ин чорабинӣ аз тантанаҳои иди ҷавонон буд. бояд зикр намуд ки ҷавонон ҳамчун нерӯи бузургу пешбаранда бештар аз 60% аҳолии мамлакатро ташкил медиҳанд ва Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон ҳамчун яке аз кишварҳои ҷавонтарин муаррифӣ менамоянд. кору пайкор ва фаъолияти рӯзмарраи ҷавонони мамлакат низ ба сину сол ва ҷӯшу хурӯши ҷавонияшон созгор аст ва онҳо ҳамарӯза дар пешбурди муҳимтарин самтҳои ҳаёти ҷамъиятӣ нақши арзанда мегузоранд. аз тантанаҳои дона ба муносибати рӯзи ҷавонон аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҷавонони шаҳри Норак чун қишри фаъоли ҷомеаи мамлакат бо дастовардҳои илмию истеҳсолӣ ва варзишӣ дар фазои сулҳу суботи сартосарии ҷумҳуриямон чун зодагони даврони истиқлол бо маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур, одобу ахлоқ ва кору пайкори худ барои таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон тариқи роҳпаймоӣ дар майдони марказии шаҳр ҷамъ омаданд. дар ҷамъомади идона хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, кормандони ташкилоту муассиса ва сокинони осоишта баҳри тарғибу ташвиқи урфу одат ва ҳунарҳои мардумӣ намунаи маҳсули дастони хешро ба намоиш гузоштанд.
ضمن ҳамоиш бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон масъулини шаҳр дар идомаи баромади табрикоти худ иброз доштанд ки ҷавонон дар раванди таҷдиди ҷомеа тавассути таҳким бахшидани фикру андешаи нав ба хусус ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва дастовардҳои он, арзишҳои бунёдии миллатсозӣ ва ватансозиву ватандорӣ саҳми фаъоли худро мегузоранд. ҳамчунин атрофи дастовардҳои ҷавонони шаҳр давоми як соли охир дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ва дастгириҳои пайвастаи давлат нисбати қишри ҷавони ҷомеа ба хусус фароҳам овардани шароитҳои муосири таълиму тарбияву касбу ҳунаромӯзӣ сухан рафт. дар қисмати дигари чорабинӣ дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони олимпиадаи фаннии мактаббачагон мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ ки сазовори медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ гардиданд бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин як қатор фаъолҷавонони шаҳр ки бо фаъолияти назаррасашон дар рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ саҳми арзанда гузоштаанд, аз ҷумла соҳаҳои илму маориф, фарҳангу тандурустӣ, кишоварзӣ, саноат, сохтмон, соҳибкорон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу сохторҳои низомӣ низ қадршиносӣ гардиданд. дар ноҳияи Данғара беш аз 100 нафар ҷавонони фаъол аз ташкилоту муассиса, устодону донишҷӯён ва иштирокчиёну ғолибони озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фуруғи маърифат ҷиҳати иштирок дар чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон имрӯз аз субҳи барвақт бо рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ваҳдату ҳамдилӣ бо ташкили корвони ҷавонӣ ба сайри ноҳия баромада бо хурсандӣ ин санаро таҷлил намуданд. ин ҷавонони хушбахти даврони соҳибистиқлолӣ дар муассисаҳои таълимии деҳоти дурдасти ноҳия бо хонандагон вохӯрӣ судманд доир намуда аз асрори муваффақияташон бо муҳассилин суҳбати озод намуданд. хонандагон дар навбати худ бо ҳавасмандӣ ва бо ризояти комил аз дастгириҳои давлату ҳукумат хоса пешвои муаззами миллат ваъда доданд ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда ба хизмати халқу ватан омода мегарданд. чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон дар деҳаи дурдасти оламафрӯзи ҷамъияти деҳоти лолазори ноҳияи Данғара баргузор гардид. дар ин табиати кушоду хушбоду ҳаво хизматчиёни ҳарбии қисми низомӣ дар ноҳия буда бо машқҳои гуногуни тактикӣ омодагии худро барои ҳимояи марзубуми ватан собит намуданд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар доираи баромади табрикоти худ иброз доштанд ки баргузории ин ҷашн барои худшиносӣ, баланд бардоштани маънавиёти ҷомеа ва эҳтироми таъриху фарҳанги миллатамон нақши муассир дорад. дар шароити имрӯза дар назди ҷавонон вазифаҳое меистанд ки иҷрои онҳо барои таҳкими истиқлолияти давлатӣ аҳамияти бузург доранд. маҳз дастгирии ҷавонони солимфикр ва лаёқатманд аст ки имрӯз фаъолияти онҳо дар соҳаҳои мухталифи ноҳия бар аъло мушоҳида мешавад. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба як қатор ҷавонони фаъол аз соҳаҳои мухталиф барои фаъолияти самарабахшу хизматҳои софдилона сипосномаву тӯҳфаҳо супорида шуд. истиқбол аз рӯзи ҷавонон дар ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо ташкили намоиши идона иборат аз дастовардҳои илмиву варзишии ҷавонон, шеъру таронахонӣ, шодиву сурур ва базму тараби оммавӣ дар саҳни даромадгоҳи филармонияи мардумӣ оғоз гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарияти ноҳия, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин дигар намояндагони касбу кори гуногун ва доираи васеъи наврасону ҷавонон иштирок намуданд. тибқи маълумотҳо ҳоло дар ноҳия 49377 нафару ҷавонони то синни 30 сола ташкил медиҳад. давоми 4 моҳи соли ҷорӣ аз ҳисоби варзишгарони муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия як нафар дар сатҳи байналмилалӣ сазовори медали тилло гардида, дар сатҳи ҷумҳуриявӣ дастаи чавгонбозони ноҳия бо гирифтани мақоми аввал соҳиби медали тилло шуданд. айни ҳол дар ноҳия 3 варзишгоҳ, як маҷмӯаи варзишӣ, 30 толор ва 196 майдончаҳои варзишӣ дар назди идораву ташкилот ва ҷамъияти деҳоти ноҳия мавҷуд мебошад ки ҳамарӯза наврасону ҷавонон ба таври васеъ аз онҳо истифода менамоянд. пас аз намоиши дастовардҳои ҷавонону варзишгарон қисмати тантанавии чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ ифтитоҳ шуд. зимни баромад иштирокчиён вобаста ба таваҷҷӯҳи ғамхоранои ҳукумати мамлакат ҷиҳати дастгирии ҷавонон саҳми ин нерӯи ояндасоз дар пешрафти соҳаҳои гуногун, ҳифзи арзишҳои милливу муаррифии кишвар дар арсаи байналмилалӣ изҳори назар карданд.
ҷавонони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар самти варзиш дастовардҳои беназиреро ба даст овардагӣ ҳастанд. Боиси ифтихор аст ки наврасони ҷавонони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ки теъдоди 61 нафарашон гирандаи стипендияи президентӣ ҳастанд ва ин яке аз таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба қишри ояндасози мамлакат мебошад. маърузатчиён таъкид доштанд ки комёбӣ ва муваффақиятҳои беназири ҷавонон пеш аз ҳама натиҷаи пойдории сулҳу истиқлолияти комили ватан ва таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин қишри ояндасоз мебошад ки онҳо аз дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат баҳраманд мебошанд. мо ҷавонон фахр мекунем ки дар кишваре зиндагӣ мекунем ки ҳамеша ҷавонон зери мадди назари роҳбарияти олии давлат хосатан пешвои ҷавонпарвари миллат қарор дорад. мо ҷавонон дар ҳама ҷодаҳои фаъолият бо гузоштани кӯчактарин гом барои пешрафт дастгириҳои ҳамаҷонибаи давлату ҳукуматро ба куллӣ дарк мекунем ва пайваста аз ғамхориҳои роҳбарияти мамлакат баҳравар ҳастем ва акнун мо дар қушунҳои сарҳадӣ хизмат мекунем. Шароитҳои хизмат баҳри ҷавонон пурра беҳтар гардидааст ва мо бо сари баланд хизмати ҳатмии ҳарбиро паси сар менамоем. дар идомаи чорабинӣ тантанавӣ ба як зумра ҷавонони фаъол, ғолибони силсила мусобиқаҳои гуногуни варзишии моҳвораи ҷавонӣ ва ҷавонони муваффақу ташаббускор, ки дар рушди соҳаҳои мухталифи ноҳия саҳми арзишманд гузоштанд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар қисмати хотимавии ҳамоиши мазкур барои фароғати иштирокдорон барномаи рангини консертии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона ва ифодагари мавзӯъҳои ҷавонӣ пешниҳод гардид. тантанаҳои идона дар ноҳияи ҳамадонӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо муваффақият идома доранд. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ноҳияи восеъ бо роҳбаладии бахши кор бо ҷавонон ва варзиш барномаи мукаммали идона фарогири мавзӯи ватандӯстиву ифтихор аз меҳани азиз ва ҳисси худшиносиву муҳаббат ба арзишҳои миллӣ дар сатҳи баланди омодагӣ доир гардиданд. طبق برنامه چهارمینی ها از گذشت ایدانه شروع گردید. در صف جوانان، نمایندگان ساحه‌های گوناگون، معارف، طب، متخصصان جوان نهادهای حفظ حقوق، خدمتچیان دولتی، ورزشکاران و طالب علمان جایزه‌داران المپیادهای فنی جمهوریوی و گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی شرکت ورزیدند. گذشت ایدانه با شعار آویزه‌های ترغیباتی پیروان پیشوای ملتیم، ما جوانان با وطن صادقانه خدمت میکنیم. جوانان آینده ملتند و با پرچم و عکس‌های فرزندان برومند ملت به دست از روی مرکزی شهرک صورت گرفته تا جایگاه برگزاری تنتنه‌های اساسی چهاربینی قصر فرهنگ ناحیه ادامه یافت. در قصر فرهنگ ناحیه نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اشتراکچیان تنتنه‌های جشنی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان از دستاوردهای ورزشکاران ناحیه، مهارت و پهلوانی آنها، فعالیت بخش‌های گوناگون مکتب ورزشی ناحیه دیده نمودند. در این گوشه به هنر خوانندگان مکتب صنعت، نوگانی‌های تکنیکی، جوانان ایجادکار ناحیه نزد مرکز رشد استعدادها بهای بلند دادند. سپس در تالار قصر فرهنگ ناحیه جمع‌آمد تنتنوی دایر گردیده در آن رئیس ناحیه با پیام تبریکاتی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان برآمد کردند. یک زمره جوانان فعال ناحیه، گیرندگان استیپندیای پرزیدنت تاجیکستان، اعضایان فعال محفل پیروان پیشوای ملت به سخن برآمده با شکرگزاری از فضای امن و ثبات عرض و سپاس خویش را به سرور دولت تاجیکان بیان کردند. قسمت رسمی چهاربینی با قدرشناسی یک زمره جوانان در روند تحصیل و کارهای آبادانی استحصالی سهم ارزنده داشته با افتخارنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه پایان یافت. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در ناحیه شهرنو تحت عنوان نقش جوانان در تحکیم صلح و ثبات تاجیکستان همایش ایدانه دایر گردیده غالبان مسابقه های ورزشی و جوانان فعال ناحیه قدردانی شدند. ذکر گردید که امروز نقش و اشتراک جوانان در سیاست، رشد ساحه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اعلی احساس گردیده در برابر به دست آوردن استقلال دولتی، سیاست دولتی جوانان سمت افضلیت‌ناک فعالیت حکومت مقرر گردیده است. طول 3 سال می‌شود که گیرنده استیپندیای پرزیدنتی در ناحیه شهرنو میباشم. ما جوانان همیشه در زیر سیاست بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان متحد شده مثل 5 انگشتی یک مشت به همه خطر و تهدیدهای معاصر آماده و در اطراف پرزیدنت مملکت صاحب استقلال تاجیکستان عزیز و محبوب سرجم باشیم.
از آغاز به دست آوردن صاحب استقلالی مسئله جوانان در مرکز دقت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار گرفته، سال 1992 قانون تاجیکستان درباره سیاست دولتی جوانان به تصویب رسید. گفته شد در همایش توجه و غمخوری‌های رهبریت عالی کشور به این قشر جامعه بی‌نظیر است. طور در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 28 دکبر سال 2023 آمده است. غمخوری نسبت به جوانان، حل مشکلات آنها و استفاده درست این ذخیره استراتژی ملی برای پیشرفت و آبادی وطن و تامین امنیت و ثبات جامعه یکی از افضلیت اساسی حکومت مملکت به شمار می رود، زیرا شماره بیشتر اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می دهند. امروز در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو بخشیده به روز جوانان تاجیکستان ملاقات رئیس ناحیه با جوانان ناحیه دایر گردید. در این ملاقات گیرندگان استیپендия پرزیدنتی، رئیس ناحیه، جوانان فعال و والنتیران راهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها حضور داشتند. باید قید نماییم که جوانان فعال کارمندان تشکیلات و ورزشکاران موفق از جانب رئیس ناحیه شهرنو با سپاسنامه و افتخارنامه قدرشناسی گردیده. ناطقان ابراز داشتند که با مقصد دستگیری جوانان برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و برنامه دولتی تربیت وطن دوستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 قبول گردید که هدف آن بلند برداشتن هویت و خودشناسی جوانان است. در مرکز ناحیه‌اش با اشتراک دوره وسیع جوانان ناحیه تحت شعار جوانان پیرو پیشوای ملت راهپیمایی دایر گردید. چاره‌بینی با ابتکار بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه صورت گرفته. در آن جوانان با پرچم و شعار آویزه‌ها و راهپیمایی برآمدند. در همایش جوانان سپاسگزاری خویش را به پرزیدنت کشور برای توجه و دستگیری‌های پیوسته نسبت به جوانان ارزیابی نمودند. در چاره‌بینی ذکر گردید که با دستگیری پرزیدنت مملکت جوانان امروزها در جمعیت طرف موقع استواری را کسب می‌نمایند. جوانان ناحیه رشت در قطار جوانان فعال جمهوری در کارهای سازندگی، آبادانی و بنیادکاری مملکت فعالانه شرکت ورزیده در رشد من بعده تاجیکستان صاحب استقلال حصه ارزنده خود را می‌گذارند. سپس در طور بخش فرهنگ ناحیه بخشیده به روز جوانان چاره‌بینی برگزار گردید. ضمن سخنرانی‌ها ذکر گردید که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جوانان را همیشه دستگیری نموده بهر فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیت و کار و زندگی به آنها امکانات‌های مساعد فراهم آورده می‌شود. برای همین هم جوانان خوش‌طالع زمان را می‌باید نیروی خود را بهر ازبر نمودن علم و دانش صرف نموده در زمان مرکب امروزه زیرکی سیاسی را از دست ندهند. هر سال برای با جای کار تامین نمودن جوانان تدبیرهای زیاد عملی گردیده جایهای کاری زیاد تشکیل کرده می شود تا جوانان در رشته دوست داشته خویش پی فعالیت باشند و با تشبث و ملکه خویش سهمگذاری رشد ساحه خویش گردند. 23 ماه در سراسر کشور عزیزمان روز جوانان تاجیکستان تجلیل کرده می شود. در شهر اصفهان بخشیده به روز جوانان راهپیمایی دایر گردید. در راهپیمایی جوانان مؤسسه و تشکیلات ها، گیرندگان استیپендия پرزیدنتی، گیرندگان استیپендия رئیس شهر، ورزشکاران، دانشجویان کالج و لیسه ها و جوانان جماعت دیهاتی شهر با آویزه و پرچم های ایدانه زیر شعارهای پیروان اصیل پیشوای ملت تاجیکستان به پیش، جوانان آینده ساز ملت. ما با پیشوای ملت افتخار داریم. با شب خوشوری جوانی با افتخار از دولت آزاد و آباد اشتراک نمودند. اشتراکچیان با شعار و آویزه ها و پرافشان کردن پرچم دولتی تا میدان پرچم راهنمایی نمودند. در جریان همایشی که در میدان پرچم برگزار گردید، رئیس شهر اصفهان برآمد نموده جوانان را به روز عیدشان تبریک نموده ضمناً تذکر داد که در پرتو سیاست جوانپرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشبرد سیاست دولت در ساحه جوانان از سالهای اول صاحب استقلالی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت حکومت کشور اعلام گردیده است. هنوز سال 1992 با در نظر داشت اهمیت و ضرورت تشکل سیاست جوانان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاست دولتی جوانان را قبول نمود که اقدام ذکر شده نشانه واضح توجه خاصه پیشوای معظم ملت و حکومت کشور به طبقه
طبقه فعال جامعه یعنی نورسان و جوانان می باشد. از جمله گفته شد که با دستگیری های همیشگی پیشوای معظم ملت یک قطار امتیازها بهره رشد همه‌جانبه جوانان روی کار آمده، تشبس های سازنده آنها دستگیری یافته، جهت علم آموزی و صاحب کسب گردیدن آنها تدبیرهای مؤثر عملی کرده ایستاده است. بگذار صلح و وحدت زیر سیاست خردمندانه و صلح پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که عامل متحد کننده خلق تاجیکستان، تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و سرجمی مردم کشور و بالاروی اعتبار و آبروی دولت ما در عرصه جهانی گردیده است استوار و پایدار باشد، ذکر کرد رئیس شهر اسفره. صنعتکاران با ترنم وطن و فضای آسوده و آرام سرزمین و نشست ایدانه شکوه و شهامت تازه ضم نمودند. در مجلسگاه شهرداری جلسه شورای کار با جوانان نزد رئیس شهر خوجند با اشتراک اعضای شورا و جوانان فعال شهر برگزار گردید. رئیس شورای کار با جوانان شهر، رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده کار شورا را حسن آغاز بخشیده اطلاع داد که در آن دو مسئله مورد بررسی قرار داده می شود. از روی مسئله اول مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند عبدالواسط غفورов برآمد نموده از جمله افزود که محض سیاست جوانپروانانه سروری دولت امان بود که در سمت دستگیری جوانان سندهای مهم دولتی قبول و سمت‌های فعالیت آنها در شرایط مناسبت‌های نو سیاسی و اجتماعی معین کرده شدند. بهر اجرای قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان، برنامه شهری تربیت و تندرستی و تحکیم هویت ملی جوانان، برنامه محلی مجموعه رشد تربیت جسمانی و ورزش، برنامه محلی رشد فوتبال به تصویب رسیده. در مجموع برای عملی گردیدن برنامه‌های مذکور در سال 2023 و 4 ماه سال 2024 بیش از 1.5 میلیون سومانی جدا کرده شده است. طبق این سندهای مهم دولتی جلب جوانان را به کارهای سازندگی وسعت بخشیده، اشتراک فعالانه آنها را در کارهای دولتی و جمعیتی تامین می‌نماید. امروز جوانان ما تحولات روندهای جهانی معاصر را درست درک و تحلیل می‌نمایند. برای آموزش علم و دانش معاصر کوشش می‌کنند، به زبان آموزی مشغولند و در مسابقه و آزمون‌های منطقوی و بین المللی شرکت ورزیده برای گرفتن شهادتنامه‌های مؤلفی دایر به اختراعکاری سعی و تلاش دارند. در محاکمه مسئله مذکور مدیر بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر داستان دلاورزاده برآمد نموده فکر و اندیشه‌های خویش را دایر به دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ملاقات با نمایندگان اهل جامعه و خادمان دین بیان داشت. سپس غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. اعضای شورای عالمان جوان شهر نظیر غنی و گیرنده استیپندی پرزیدنتی امید رجبوف، ورزشگری موفق نرگس دوستمتووا و دیگران برآمد نموده دایر به دستاوردهای استقلالیت و غمخوری‌های دائمی پیشوای ملت محترم امام رحمان به نسل جوانان اندیشه‌رانی نمودند. در فرجام جلسه شورای کار با جوانان رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده از جوانان فعال شهر دعوت به عمل آورد که جهت پرزور نمودن کارهای تبلیغاتی در بین جوانان کسب و کاری گوناگون از تمام امکانات‌ها استفاده برند، در آزمون مسابقه‌های ورزشی و چاره‌بینی‌های فرهنگی فعالانه اشتراک کنند. اظهار امیدواری کرده شد که جوانان بیداردل ملت از عهده اجرای این وظیفه‌ها می‌برآیند و من بعد کوشش می‌کنند که به نفع دولت و جامعه صادقانه خدمت نمایند. از طرف رئیس شهر خوجند به یک قطار جوانان فعال شهر سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند تقدیم کرده شد. طبق اطلاع агентии обу ҳавошиносии мамлакат ду рӯзи оянда дар аксар минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳаво боронӣ шуда ба амал омадани раъду барқ ва боришоти жола низ пешгӯӣ шудааст. вобаста ба номусоидии вазъи ҳаво масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сокинони мамлакатро ҳушдор медиҳанд ки дар ин рӯзҳо аз сафар ба роҳҳои дур ва баромадан ба доманакӯҳо худдорӣ кунанд. طبق معلومات агентии обу ҳавошиносии кишвар 24, 25, 26 май дар ҳудуди мамлакат номусоидии боду ҳаво буда боришоти борон дар баъзе аз минтақаҳо ба боришоти жола ва аз он ҷумла рух додани раъду барқ ба пешгӯӣ шуда истодааст. бояд қайд намуд ки аз он ҷумла дар натиҷаи баландшавии ҳарорати ҳаво, баландшавии сатҳи оби дарёҳо махсусан дар минтақаҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ хеле баланд мегардад ки ин ҳам бошад
ба рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили омадани сел, фаромадани яч, фаромадани сангрезиш ва аз он ҷумла дар минтақаҳои баландкӯҳ ба фаромадани тарма оварда мерасонад ва дар ин асно кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш ба аҳолие ки дар домана кӯҳ ва махсусан дар кӯҳсо зиндагӣ мекунанд муроҷиат карда такроран хоҳиш мекунад ва аз он ҷумла дар ҳамбастагӣ бо мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ хоҳишмандем дар ин рӯзҳо аз соза намудани ҷойборҳо, селпартовҳо, селроҳаҳо, он ҷойҳое ки дар гирду атрофи маҳаллаҳо ҳастанд бояд ки саъю кӯшиш намоянд то ин ки аз паёмадҳои сел онҳо эмин бошанд ва албатта муроҷиат мекунем ба аҳолӣ хоҳишмандем дар ин рӯзҳо аз роҳандозии корҳои саҳроӣ баровардани чорвои худ ба чарогоҳҳои кӯҳӣ махсусан ба чарогоҳҳое ки дар назди обанборҳо ҳастанд бояд ки даст кашанд ва аз ҳама муҳимаш шаҳрвандони гиромӣ дар ин рӯзҳо аз ҷамъоварии он зироатҳое ки дар домана кӯҳ ва кӯҳсор ҳастанд 100% бояд даст кашид, чун на танҳо боришоти борон балки лағжиши замин имрӯз хавфу хатараш хеле баланд аст. Хоҳишмандем кӯдакони худро нафиристед ва худ ҳам ба онҳо ин гуна ибрат нишон надиҳед. дар рӯзҳои охир дар ҳудуди мамлакат омадани сел паёмадҳои худро дод. Бинобар ин бори дигар такроран хоҳишмандем ҷиҳати пешгирӣ намудани ин гуна ҳолатҳо ҳатман бояд омодагии хишро бинем ва муроҷиати махсуси кумита ба ронандагон аст. Он ашхосе ки имрӯзҳо нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд, Душанбе Хорух, Душанбе Рашт Лахш хоҳишмандем дар мадди аввал бояд ки оид ба вазъи ҳаво вазъи боду ҳаво маълумоти пурра гирифта баъдан сафари худро таҳризӣ намоянд. Агар имконият бошад имрӯзҳо аз сафар намудан тариқи минтақаҳои хавфнок бояд даст кашид, чун боришоти борон дар минтақаҳои кӯҳӣ хеле шиддат мегирад ва рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили фаромадани яч, омадани сел ва фаромадани сангрезиш хеле ва хеле баланд аст. ва дар ҳолати рух додани ҳодисаи нохуш шаҳрвандон имконият доранд ки ба кумита ба рақами ягона 112 ё ба қисми навбардорӣ ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошанд.